Dobrodošli na kanal Srpske paste. Danas ćemo se baviti mitskim bićima slovenske mitologije, a ovo će biti serijal koji ću podeliti na par epizoda. Izvor teksta je slovenskamitologija.rs, pa ako vam je smor čekati sljedeći klip, slobodno bacite pogled na njihov sajt, gdje možete da pronađete razne teme koje nisam siguran da ću još obrađivati. Ali svakako u budućnosti radit ću klip za svako stvorenje posebno da bi bilo još detaljnije. Počinjemo sa Aždajom. Aždaja je ogromno čudovište nakaradnog oblika koje se još naziva i Aždaha, Aždahaka ili pogrešno Ala. Ima velike čeljusti, oštre zube i skoro dug zmijski jezik. Uvek ima 4 noge i dugačak rep, a umjesto jedne ima 3, 5 pa i više glava. Aždaja živi po velikim vodama gdje sačekuje prolaznike, izranja i proždire ljudi i životinje. Aždaje često žive u dubokim jezerima u blizini velikih šuma, odakle izlaze oko ponoći da bi se hranile. Osim u jezerima ima ih i u širokim rekama, a neki kažu čak i u moru. U nekim krajevima za dugu na nebu veruje se da je Aždaja koja pije vodu. Bauk. Veruje se da se bauci u potpunoj tišini skrivaju u mraku i da se od njih tada mogu vidjeti samo oči koje svetle. Ovo su strašila u životinskom obliku koje se danju kriju po rupama i mračnim mestima, noći iz mraka upotaju vrebaju žrtvu da je ugrabe, odnesu, udave ili prožderu. Kako već po kojoj priči, izgone sa vikom, lupanjem i svetlošću, jer su uprkos svojoj grabljivosti prilično plašljivi. Baucima se često plaše nemirna deca. Kućni duhovi. Kućni duhovi su kod Slovena uglavnom duše predaka. Od predaka se očekuje zaštita, ali se oni i poštuju, što se posebno ogleda u običaju krsne slave koja je u potpunosti sačuvana jedino kod Srba i omanje grupe ljudi u Rusiji. Ovaj običaj je čak postao prihvaćeni deo pravoslavnog hrišćanstva u Srbiji, kako ga nije bilo moguće istisnuti iz narodnih verovanja. Dato mu je novo objašnjenje po kome se tog dana slave određeni hrišćanski sveci, no krsna slava je postojala mnogo pre prihvatanja hrišćanstva, a u pitanju je praznik domaćih zaštitnika, najvjerovatnije prvog pretka, osnivača plemena, kome su se tog dana prinosile žrtve u hrani i piću kako bi se osigurao napredak. Psoglavi. Psoglavi su demoni lešinari ljudskog oblika sa psećom glavom, kozjim nogama, repom i jednim ili 3 oka. Verovatno ovo treće oko lako skreće pažnju i zapamti se kao jedino. Ponekad se opisuju sa gvozdenim zubima kojima bez problema mogu pregristi kosti. Izgleda da je naziv gvozdenuba kojim se ponekad opisuje nekakav ženski demon sličan veštici ili bauku o bliskoj vezi sa psoglavima. Žive u mračnoj zemlji i hrane se uglavnom leševima. U sličnoj formi poznati su i mnogim neslovenskim narodima, pa čak i dalekom istoku. Rusalke. U verovanjima slovenskih naroda, rusalke su mlade i lepe devojke koje obitavaju na rekama ili jezerima. Mame i dave ljude. Veruje se da su one poput vodenjaka, utopljene devojke i žene, služavke vodenog duha, koga dvore u njegovoj kristalnoj palati, ili zapravo njegove kći. Na ovo ukazuje činjenica da su rusalke u mnogome razlikuju od muških vodenjaka po jednoj značajnoj osobini. One su sposobne da napuste vodu, iako iz vode izlaze samo jednom godišnje tokom rusalne nedelje. To ukazuje da imaju mnogo veću samostalnost od muških vodenjaka. Vile. Spomenici iz 8. veka govore da su Sloveni obožavali vile. One su niža mitska bića, prelepe večno mlade žene sa dugom kosom u kojoj leži sva njihova moć. Žive daleko od ljudi po planinama. Planinke, zagorinke, pokraj vode, vodarice, brodarice, izvorkinje ili u oblacima oblakinje. U divljem bilju biljarice, po predanju vilje se rađaju iz rose, na nekom crvenom cveću, kad istovremeno pada kiša i greje sunce pa se na nebu pojavljuje duga. Utvare. Utvare su uglavnom nevidljiva ili skoro nevidljiva bića.
poput senki koje se povremeno ukazuju pred ljudima na različitim mestima. Izgleda da ne mogu naneti nikakvu ozbiljnu štetu, već samo izazivaju strah od koga kosti pucaju. Postoji nekoliko sličnih vrsta mitskih demonskih bića sa različitim imenima. Sličnost među njima ogleda se u njihovoj zajedničkoj sklonosti da plaše ljude tokom putovanja, pa se može pretpostaviti da se radi samo o različitim lokalnim nazivima za ista bića. Najčešći naziv za ovakva bića jesu još avet, avetinja, sablast, prikaza, duh, a i nečist, zablaza, vadina, osenja. Džuma. Džuma ili kuga je baba bez noktiju u crnoj odeći koja ubija pogledom. Sa sobom nosi epidemiju i pomor kao kaznu za ljudske grehe. To je pravi demon bol i pomora. Ponekad se ova baba opisuje sa raspletenom, zamršenom kosom koja je dodire do zemlje, a nekada kao i nevidljiva u beloj odeći ili sasvim gola. Reč kuga je poreklom verovatno staronemačka reč, dok su sinonimi džuma morija slovenske reči. Prema verovanju, džuma u kuću dolazi noću sa tavana ili kroz dimnjak. Ponekad nosi zemljani lonac sa strelama kojima ubija svoje žrtve, a nekada to i radi pogledom. Ponegde se može naći da ubija i prstom tako što dotakne žrtvu po čelu. U narodu je očuvana izreka nosi kao džuma decu. I stigli smo do kraja klipa. Ja se nadam da vam se iskreno sviđaju teme koje obrađujem. Inače, kao što sam rekao malo pre, vratit ćemo se svakom mitskom biću pojedinačno i obraditi u jednom klipu od 10 minuta sve to detaljnije nego sada. Uglavnom, ako vam se svidao klip, ostavite like i napišite neki komentar sa vašim idejama koje ću svakako pogledati i verujem da ću imati mnogo stvari za obrađivanje s obzirom da su ovo sve veliki pojmovi i zato sam izabrao da se bavim ovim. Hvala vam i vidimo se.